Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Pushak kanaka mana supuestota charinachu. Kantaka kretapika, purapi imaya allichikushkata, allichishpa katichunmi sakimurkani. Tandanakushka krikuna tiyan chay tukuy pueblokunapimi, ñuka mandashka shinallatak, kunak yuyikkunata akllashpa churana kangi. Ima huchachipakta mana ruraq, shuk warmiyuklla, krik wawakunayukta akllanki. Paypaq wawakunapish ama maypish kachun purik, mana kazukkuna nishpa huchachishka kachun. Krikkunata rikuqka, Tayta Dios mingashkatami paypaq makipi charikun. Chaymanta payka, ima huchachipakta mana ruraq, alli kawsaq, mana hatun tukuq, mana phiñariq, mana machaq, mana piwanpish phiñanakuq, mana ima mana allita rurashpa kushkiq kachun. Wasiman pichayaqpipish alli chaskiq, imatapish allita ruraq, alli yuyayuq, kashkata ruraq, Diospaqlla kawsaq, tukuy millaymanta harkariq kachun. Diosmanta allita yachashkatapish, imashina yachachishka shinata wakichichun. Pay alli yachashpami, Diospaq shimita mana chashnachu niqkunatapish, kashkatata willashpa, paykuna pandarishkata rikuchishpa upallachinga. Tito 1:5-9 kama. Chaypimi allitaq trabajo kakan, kikin muskushka trabajumi, chaypaqmi kikinka allichirirkanki, tukuy horasmi chayta munarkanki. Shuk willashkapimi chayka tiyakun, tukuripika ninmi, ñukanchikka munanchikmi kanwan rimanata, kay oportunidad hawa. Tito capítulo 1:5-9 kamaka, shuk trabajo hawami, apóstol Pabloka kallarishpa rikuchin imallata ministishkata, chay trabajo mi karka, iglesia pi shuk pushaq kana. Kay willashkapika, kunan kay punllakunapish, ashtawan allitik pushaqkunapika, mashkakumi kaykunata. Pi mana huchachipaq, kashkata ruraq, mana hatun tukushka, mana utka phiñariq, kikinllatik harkariqkuna, huchamanta anchuriqkuna, shinallatak kikinllatik disciplinarinata yachaqkuna. Ashtawan nimpishmi, shuk alli yayapish kana kashkata. Tukuy kunallatakmi, kusakuna, yayakuna, wawakuna, pushaqkankapaq responsabilidadta charinchik. Tukuykunami pushaqkuna kay tukunchik. Chashna kaqpipish, pushaqkanamanta yurishpaka, apamunchari ñukanchikmanka wakin yuykunata. Mana chaypaq kanki, mana allichirishka kanki, kaymi achkata manchachitukun. Chaymi ñukanchikka pushaqkanamanta kallpay tukunchik. Mana ñukanchikka shuk tituluta mashkanachu kanchik, mana kashpaka shuk puestota shuk cargota mana mashkanachu kanchik. Ñukanchikka charinchikmi shuk kishpichikta, chay kishpichikmi ñukanchiktaka pushay nin. Apunchik Jesuska apóstol Pedrota mandarkami mañarkami, paypaq ovejakunaman karachun, shinallataq cuidachun. Kishpichik Jesucristota katiqkuna shinaka, shuktiqkunatami pushana kanchik, Jesucristo pikashkata yachachunkuna riqsichunkuna, paykunamanmi yachaqchachina kanchik, ñukanchik kikin kawsaypi imata rurashkata. Tukuy Cristo Jesusta katiqkunami shuk pushaq kanchik, shuk imallata rurana trabajuwan, imashinami apóstol Pablo Tito munkurka. Ñukanchik wasipi kashpa, ñukanchik riqsishkakunawan kashpa, trabajopi kashpapish, pushaqkuna kanatami charinchik. Tukuy ñukanchikllatakmi kay aminchapaqqa rikunchik, shuk munashka cargo, shuk munashka puestopi kanata. Y Dioska ñukanchiktaka kayashkami responsables kunakachun, ñukanchik imata ña charishkawan. Kishpichik Jesucristotami kay mundoman rikuchina kanchik, payshina ñukanchik kashpa. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.